$300,000. See you to me the Ghana city and come and never pay $300,000 I deba Ghana city. Yes, a equipment ukos raja. Omoko procure ye edeba ye. Ana enono ebe bo mu communication across Ghana. Say ye ka saying. Sraj boss said ya to just say equipment e kofa ba ye nyina na ko waste for so bia maso. Eti e kabu bro na Ghana bo $300,000. Sika na se. Edientia. Enam say communication na omode be yenti no na wo say omunya network consultant a obeba be hye ne dwumade ni ho toto ye. Ho Sraj omantumi anya yeni processes na wo se kom ya ye Joseph Wita ene ne domo tumi anye anya sa communication consultant no a ama enioma no som $300,000 no agu ho no masai da boka tai na de bayin network consultant o manya enti sika na se equipment nyina ko waste eye shraja mane bo enti we anya cause financial loss sa $300,000 unim de tumi ya wo Ghana ase Ghanaian Times say bo ho amane wo saka obetumi akenkan mu amane nyina de amame ene so na 2025 BECE no ehase nano ebnada no sije se na ebnada sije ye extensive pa e wo Dwaso Nsem adwumadie so na yenra Bishop Baye no yeah sije ye no extensive ma Bishop Bompaye ne Councillor Tina amudi djuma pa kwado over 600,000 na chon so no na sije report ne news ayeye ema wo mwanyenyem omo ankwara omo ema ankwara nufuo no kranie the trader near me ekono every year it appears to say omo mwanyenyem de kwa treasures no ekosoro yes sir Madaroma Ghana Education Service Parent Teacher Association foundations ahodo women organizations feminists ahodo amogana mo sorry na the rate at which I recorded pregnancy will be seen in social chirumu and they and she say obi nyima untumi sini kwan so metron so hwe obi ma kwada nufu a untumi sini kwan but the rate at which numbers na ekosoro no CJ course for urgent attention a course for urgent attention baby a challenge ni obi na wose epe ho asem ka sa awofo na se omo ye irresponsible say wa bayana akonfichire ya wonim na kande na dihia ena montumi provide ma wom anase nkwada na kasa so oden ena omo ye de omo bia eye memasem ntem anase ye emonato na nkofo esese wom eto omo na enyenyem wom sade de a yesremo na de keka kone de enye the best yes sempanyfo and ye kan ubekono na areas na e wosoro ho ne ade no e na drosso pa Madaroma mutu ho anamo na enye nika enye feda CJ mede obewie e wo the Ghanaian Times the bokrata yimu na nyame adom abanya kuntabu for che so hwe Ghana abosome miensa edika ye first quarter no o man sika sema nyini akogyan ha munchichimu enum ne achipo miensa no eye Ghanaian Times mu amanebo na CJ edanchen so a mede wo eba daily graphic mu na wo hwe ne fa etoso edu miensa ebo amane wo ha amane na ebo ni nyina no eye Speaker of Parliament era Aban Sumana Bagben na wode ato emrasebedwafo no anim ese sa wo yemrasebedwane wudwumadie bia wudi e wa bonten se wo kwakoye soafo se wo kwakoye ade bia no omra wo constituency no to aba ma sebra parliament na be ye adwuma enti wo koye bibia ede fasode bebre odi sika bebre wa side parliament adwuma no a speaker ese wo se oba do ho na age permission no ene de wode atum no wo se wontumi fa pe enye bibia sanse wo mandate a eno no ene se obesom emrasebedwafie na eno ene wode atum ha sei ya wo chese emra nti obi bia woni masa directive omudi atum no obebuso na wakwakodi dwuma bi wa bonte no de faso ni sika foforo bi ebre wo no emra no betumi ene wadi no pepepe daily graphic de bokrata emu amane na eda ehodom no na edanchen so a se ye kasai no wo hwemu a 2026 Core Business Forum no na mpanyifo project se bibia wiedra international participants edo mo ho ebeba abagim enti Core Business Forum ni dia ban no e ko different level ya Yewra Julius Debra kwa ni this year mapa bomen this year na wode ensemi atomu a the bokata yi aka ho amane bonom enti ewo the bokata ne fa etoso enan so Core Business Forum na ekoso afiwe bra
Easter na ye ko Easter no yankwa nkodi ani ankodi asa nkodonum kekewo yesanso koye business cause kwa wodi woka kwa na wodi business atato into hwa kwa business forum no a chief of staff Julius Debra NSP head a wodi anim dendenden into next year nyame yadom na ye nyina ye wonkomu a different level international na eko ya omso ebeba abetie de wo ene onso ani sodi hu no ma hwese betumi atawachi na odwumade na koso a into no wo ya hobode akotwen 2026 kwa business forum no na wate asese edru ho no ma enioma ebesesa onso so no wabrabo ebesesa into CJ de bokata ni mu amane no ma me fa nko the overseer no na me di wie the overseer de bokata ne fa etoso mienu NDC amanyoko no wo hwema efie pare aduasa miensanie ya NDC ebebo ade na wo modwuma omadi omasom Ghana omabetena ban mu asom Ghana magana fasodie bebre na edane so ye no ye rafififi avikwete okasa with passion ne kasa wakano na emotion said ye chire wo say ebi mu wo NDC aban ma ye kasa obi ye convenient members na echese baby owo position kita any de bia owo at this point NDC krasan so aba power no owa hotopa ne ho ye na ni gi oyoke na omusafo no na ye rafififi avikwete e kire mo say menwen se eyewo na wo ye party no we are convenient member, all right. But can you say without you, no party no tiase. Without the president, a president in the na vice president in the my party no etiase. I can for executive said ne more NDC mu. So mu nyina ni hon ma NDC party no etiase. Afofra beba abetoa so. Enti say bibia wo ye wodwumadie bia wodie so kita position na said de no. De e wo say ye wo interest kane e party no enye nipa desani. Enye panyi bi a wosom no interest na e wo say in the NDC's interest enye an individual's interest was it a convenient members nyina sanso totoniema ne namase e hwe say wo mo betumi abenya dibia e wo party man so mbedi party nanim ankasa as flag bearers ene da no kasa ye pa na June 4 to krompa sam NDC panyefo bi mpesa omodi omho bebembe June 4 no so no okasa tia ye pa o say how dare you. So ye NDC ni na okita position wa NDC mu na wotwe ho free June 4 ene da no papa no kasa ye pa nti da bokata de overseer aka ho asem musaka ne yan kasa ye kan ye se tension e bi gina pipi mu pa nti party ne no mo aban mu no tension e gina wo mo entem musaka de overseer kenkan mame edroso na wankasa no wahu de eko CJ da bokata no ene emu amane de ba ye ene mabobo bi so ama